تبایی میوانان دکن نونرن رفبریا خوسر یا باکور رجلات سوری نونرن تبایی کانتونان تبایی سازین رفبریا خوسر نونرن مالبات شهیدان نونرن سازیا هوالن بریندار و گازی نونرن هزین koalisyona navdevletî ya li dijî terora Daişê, nûnerên partiyên siyasî, nûnerên saziyên sivîl, nûnerên saziyên jin, fermandar, rêveberên hêzên leşkerî, endamên meclisên leşkerî, yên hêzên Sûriya Demokratîk, hûn tev bi xêr hatin. خير ما نبدأ به اجتماعنا هذا هو الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار فتتفضلون مشكورين. بنام همو فرماندار میجن و همو شروان میجن سریده ام خیراتنا همو میبان الما یکو جرحسن الما سیاسی و پارتی می سیاسی کویرو ابروش بمارا پاد کرن ام خیراتنا وان دکن هر وها روشی که وها ده بیکو ام شهیدن پای قهرمان یکو امانی بار روزان و ایرو سایه وان کوبان سرکفتنان و با جوینن خواه باوایی که آزاد و اولیایی ده که ام آواد دکن چه دکن شهیدن پای قهرمان ام ببیرتینن هر وها هبلن می یکو بردلن گراندان دلان بیت کشینه ده parça ekiş bedene kadan, haberin men gazi uyem bidindar, yeko yirol bedel almada, şubayı kad u takuşin elman, em minnettarî xwe tînin ser ziman û tekuşîna pêşeroj de ji bo wan serkeftin dixwazin. Mêvanên Romet havalên hêja, elbette tekuşînekî 8 salan komerpaş xwehiştin, me van demên derbasbûyî de, el ku berpirsiyartiyê xwe ku me bijî înandin, elbette serî de bi zanabûyîna ku parastina habûna xwe bi wî re em bikarbin, welatê xwe biparêzin, jin û dayîkên me wekî me ku anî ser ziman û pêşengiyan hevalên jin, şervanên me yê jin, ji heval silava û berîvan, arîn û evesteyan û heta hevalên me yên dawiyê ku navê tekuşînê de şehîd ketin. Hemû mebestên me yek û vê tekuşînê ku nav çerçeva Sûriyekî yekbûyî û demokratîk ku em bikarbin jiyan bikin, xwedî mafê xwe, xwedî hebûna xwe û di civakekî wek hev de elbette bi pêşengiya jin ya hemû tekuşîn û hemû xewata û hemû qadan re bê pêvajoyên pêşeme de jî em carekê din bi vê helwesta ku heta niha medayê diyar kirin em bi vî carê serî de wek hêzên leşkerî bi hemû grupên xwe, hemû mecalisan, hemû tekuşîn û xebata me ji bo wê bibe daha zêdetir birêxistin bûyîn, daha zêdetir bi fedakartî, bi cesaret, lê elbette pêvajiyê ku em tê de jiyan dikin û şerê ku niha û çaxê ku em tê de jiyan dikin, şerekî hîn daha bi zanist, şerekî hîn daha bi aqilane, şerekî hîn daha bi taktikên zengîn û daha xurt gerek dike. Ser vê esas em jî bikarbin di vê civînan xwe de biryarên gerek û erkên ku lazim bi beşdarbûyîn a hemû havalan elbette em ê bikarbin rast tespît bikin û ser vê esas dagirkeriya ku hîn li ser axa me jiyan dike û her wiha êrişên hovane yek ku li ser civaka me û serî de li ser jinan ya ku têr pêşxistin û her wiha ji bo ku civakekî azad, demokratîk wek hev em bikarbin li cih bînin wekî hemû şervan û fermande em soza vê didin ku em vê tekuşînê heta ku bigihînê serkeftinê heta ku van erkebê pêvî de wanin em bikarbin li cih bînin wê tekuşînên me dewam bikin ser vê esas ji niha de cerdin em hemû havalan spas dikin ji bo hatinê wan û ji xebatê me de serkeftinê dixwazim. Spas dikim. البيان الختامي لأعمال الكونفرنس السنوي العام للقوى السورية الديمقراطية إلى الإعلام والرأي العام. عقدنا اليوم نحن قوات سوريا الديمقراطية في هذه المرحلة التاريخية منها
لجعلها ركيزة أساسية من أجل البناء ووضع الخطط المناسبة للمرحلة القادمة في مسيرة تحقيق النصر النهائي على تنظيم داعش الإرهابي وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع مناطق شمال وشرق سوريا. كما في كل وقت نجدد التزامنا بعهدنا الذي قطعناه من أجل عودة عفرين إلى أهلها والتأكيد على أنه لا يمكن تحقيق أي عملية سلام دائمة في سوريا دون ذلك. ندعو من هنا الحكومة السورية في دمشق مرة أخرى إلى ضرورة شروعها وإسهامها في إيجاد حل ملائم للوضع المعاش في شمال وشرق سوريا عموما وللقضية الكردية بشكل خاص. وقطعنا أشواطا عملية جادة في هذا المجال من خلال تأسيس المجالس العسكرية المحلية في جميع القطاعات والمناطق وكذلك بناء مؤسسات عسكرية وتشكيل قوات اختصاصية محترفة. في الختام نتوجه نحن قوات سوريا الديمقراطية بالشكر والامتنان إلى جميع من شاركنا في هذه الفعالية السنوية الهامة من ممثلي مجلس سوريا الديمقراطية والأحزاب السياسية والمؤسسات الديمقراطية وحلفائنا في التحالف الدولي الذين تواجدوا اليوم معنا في هذا الاجتماع على أمل تحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا وبلدنا والعالم أجمع.